tubaye ikaze abakurikiye Impera Star. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko RDC yananiwe kwitambika u Rwanda ngo rutayobora Rekisa. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, u Rwanda rwashyikirijwe inshingano zo kuyobora umuryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro nto muri Afurika, umuryango uzwi nka Rekisa. Ni inshingano u Rwanda rwafatiye mu nama ya 11 y'abaminisitiri b'ibihugu bigize uriya muryango yabereye i Nairobi muri Kenya. Ni inshingano zakiriwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr. Vincent Biruta, washyikirijwe ibendera ry'uriya muryango ndetse n'ibindi bikoresho byawo na mugenzi we wa Kenya Kipchumba Murkomen. U Rwanda rwafashe inshingano zo kuyobora Rekisa rusimbuyeho Kenya kandi rugomba kungirizwa na Tanzania. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mbere y'uko u Rwanda ruhabwa inshingano zo kuyobora uriya muryango, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagerageje kurwitambika ngo rutazihabwa, gusa biba ibyusa. Mu butumwa yanyujije kuri X yagize ati: ni ngombwa kumenya ko RDC yongeye kwinuba ndetse igerageza kurwanya ko u Rwanda ruyobora Rekisa. Gusa ku bw'amahirwe imiryango yose muri Afurika ntishobora guterwa ubwoba cyangwa kugirwa igikoresho n'ubutegetsi bwihebye bwa Kinshasa. Si iki gikorwa gusa leta ya Kongo igerageje kwitambikamo u Rwanda ngo rutayobora uriya muryango, kuko no mu cyumweru gishize leta ya Kongo yari yabikoze, ituma u Rwanda rwimwa inshingano zo kuyobora umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati uzwi nka CAC, nyamara ari rwo rwari rutahiwe. Ni igikorwa cyababaje u Rwanda ndetse runahita rufata icyemezo cyo kuva muri uriya muryango rwashinje kugirwa igikoresho na RDC ibifashijwemo na bimwe mu bihugu biwugize. Intumwa z'u Rwanda na RDC mu biganiro bya mbere imbona nkubone hagati yazo. Intumwa za RDC n'u Rwanda zitegerejwe i Washington muri iki cyumweru mu biganiro ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Biravugwa ko zamaze kuhagera kandi zatangiye akazi. Batangiye ibiganiro byabo imbona nkubone bwa mbere kuva Abanyamerika binjira muri iki kibazo. Intego yabo kugera ku masezerano agomba gushyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Nta tariki yashyizweho yo gushyira umukono ku masezerano, nubwo Abanyamerika bizeye ko azasinywa mbere y'ukwezi kwa karindwi, nk'uko iyi nkuru dukesha radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga. Iyi nkuru iravuga ko nta kuganira binyuze ku bahuza Abanyamerika cyangwa ku butumwa bwa WhatsApp. Iminsi 2 cyangwa 3 ishize, impuguke z'Abanyekongo n'Abanyarwanda ziri kwiganirira imbona nkubone hagati yabo i Washington. Ikiri ku meza ni umushinga wa kabiri wateguwe n'Abanyamerika bakurikije ibitekerezo bya mbere byaturutse ku mpande zombi. Mu butumwa yanyujije kuri X cyangwa se cyahoze cyitwa Twitter, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagize ati: ku ikubitiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga kugera ku masezerano hagati mu kwezi kwa gatandatu, ariko iyo yari yo ntego ya mbere yagombye guhuzwa n'ukuri kw'imishyikirano. Biteganyijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Kongo bazongera guhurira i Washington igihe amasezerano y'ibanze azaba amaze kumvikanwaho hagati y'impuguke, mbere y'inama izahuza ba perezida ba Kongo n'u Rwanda mbere ya Trump. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda kandi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yongeye kwibutsa ko amasezerano azagerwaho ari uko amasezerano afitiye inyungu ibihugu byombi agezweho. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abaturage b'ibihugu byose bituranye n'u Rwanda bashobora gukumirwa muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya kongera ibihugu 25 bya Afurika ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage babujijwe gukandagira ku butaka bwa Amerika. Ibi bihugu bya Afurika biri mu bihugu 36 Washington iteganya gushyira ku rutonde rushya, nk'uko inyandiko y'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza. Iyi nyandiko yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo yohererejwe abadiplomate bo mu bihugu birebwa na kiriya cyemezo gishya.
Washington ivuga ko kiriya cyemezo kireba by'umwihariko ibihugu bidashobora gutanga ibyangombwa birimo indangamuntu zizewe cyangwa se ibihugu bifite uburiganya bukabije mu buyobozi bwabyo. Kirareba kandi ibihugu bifite muri Amerika umubare munini w'abaturage uruta uwa viza zatanzwe. Ibihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba biri mu bifite abaturage bashobora gukumirwa muri Amerika ukuyemo u Rwanda. Muri rusange ibihugu bya Afurika byashyizwe ku rutonde rushya ni Angola, Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Cameroon, Cote d'Ivoire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Djibouti, Ethiopia, Misiri na Gabon. Birimo kandi Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome et Principe, Senegal, Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Mu ntangiriro z'uku kwezi Amerika yari yasohoye urutonde rw'ibihugu 12 bifite abaturage babujijwe kuyikandagiramo burundu mu rwego rwo kwirinda ibyihebe by'abanyamahanga. N'ibihugu birimo Afghanistan, Burmani, Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani na Yemen. Icyo gihe kandi Washington yavuze ko hari ibihugu 7 bifite abaturage Perezida Donald Trump yakumiriye muri Amerika mu buryo butuzuye kuko bateje ikibazo gikomeye iki gihugu. Ibyo bihugu birimo Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu mahanga aho Israel na Iran nta ruhande rworoheye urundi. Imirwano hagati ya Israel na Iran yinjiye ku munsi wa 4. Israel ivuga ko Iran igomba kwishyura urupfu rw'abasivile biciwe mu bitero byayo. Iran nayo ivuga ko itazahagarika ibitero mu gihe ikiraswa na Israel. Ibihugu bitandukanye birimo Ubushinwa bikomeje gusaba ko Israel na Iran bihagarika kurasana, ariko nta cyizere cyuko ibi byashoboka mu gihe cya vuba. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko iki ari cyo gihe cyo gusunika kugira ngo muri Iran habe impinduka mu butegetsi. Gusa ariko kandi abasesengura politike babona bigoye kugerwaho. Ibitero bya Iran byahitanye abantu bagera kuri 5 mu mujyi wa Tel Aviv na Haifa. Umubare w'abapfuye ugeze ku bantu 19 muri Israel. Ariko kandi Minisiteri y'Ubuzima muri Iran iratangaza ko abantu 224 bamaze kugwa mu bitero Israel yagabye kuri Iran, ndetse abandi 900 bakaba barakomerekeye muri ibyo bitero. Mu bapfuye harimo abayobozi bakuru b'ingabo n'abahanga mu by'intwaro kirimbuzi. Ibisasu Iran yarashe kuri Israel mu ijoro ryo kuri iki cyumweru byangije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Tel Aviv, ndetse byatumye iyi ambasade bifunze imiryango. Iran ivuga ko ifite intwaro zikomeye Israel idafiteho amakuru kandi izazikoresha nikomeza kuraswaho. Minisitiri w'ingabo za Israel witwa Israel Katz yaburiye Iran ko abaturage b'i Tehran bazishyura ikiguzi cy'ibisasu Iran yarashe bikica abaturage b'abasivile. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian we yasabye abatuye igihugu cye kunga ubumwe muri iki gihe Israel yabagabyeho intambara. Yagize ati, tugomba guhagarara kigabo tugahangana n'igitero kigamije jenoside. Igisirikare cya Iran kandi cyatangaje ko hari intasi za Mossad zamaze kwicwa. Izi ntasi zikaba zatahuweho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko nanone ntacyo Israel iratangaza kuri iyi yicwa ry'izi ntasi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Donald Trump yabujije Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yanze umugambi wa Israel wo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Biravugwa ko Trump yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ko kwica Khamenei atari igitekerezo cyiza nk'uko umwe mu bayobozi yabivuze. Gusa nanone mu kiganiro yagiranye na Fox News, Netanyahu ntiyigeze yemeza cyangwa ngo ahakane amakuru avuga ko Trump yamubujije uwo mugambi wo kwica Ayatollah. Yagize ati, hari amakuru menshi y'ibihuha ajyanye n'ibiganiro bitigeze bibaho, kandi ntabwo ndi bujye mu mizi kuri iyo ngingo, ariko icyo nakubwira nuko dukora ibyo tugomba gukora. Tuzakora icyo tugomba gukora, kandi numva Leta Zunze Ubumwe za Amerika izi ibiyifitiye akamaro. Sinshaka kubyivangamo. Umuyobozi umwe muri Israel yagize ati, mu by'ukuri
ntabwo Israel igamije kwica abanyapolitike. Turi kwibanda gusa ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi cyangwa se ibizwi nka nucleaire ndetse n'iza gisirikare. Ntabwo ntekereza ko umuntu ugena iby'izo gahunda akwiriye gukomeza kubaho atuje kandi yisanzuye. Kuva ku wa gatanu Israel yatangiza ibitero kuri Iran, ibihugu byombi bikomeje gusubizanya. Buri kimwe cyohereza ibisasu ku kindi, ikindi kigasubiza ibisasu ku kindi. Reka dukomeze turebe amaherezo y'uru rugamba, ndetse bamwe mu bahanga banagaragaza ko bishobora kuzarenga Israel na Iran gusa bikaba byafata hafi isi yose. Munyemerere tubashimire, amakuru yacu nakagaruka, ndetse tubifurize kugira amahirwe, muhahe muronke mu byo muherereye mu byose. Murakoze cyane.